Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byamaganye ifatwa ry'umujyi wa Masisi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigaruriwe n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Mu Bufaransa haravugwa urupfu rwa Jean-Marie Le Pen, umunyapolitiki wamenyekanye cyane ugendera ku matwara akazi y'ubuhezanguni ku batsimbaraye ko ibintu biguma uko byahoze. Urukiko rukuru rwa Kigali rwakomeje kumva urubanza rw'itsinda ry'abantu bashinjwa kuba mu mugambi wo guhirika ubutegetsi badakoresheje imbaraga cyangwa se intwaro. Tubafitiye n'ikinamico urunana muri mwese ikaze muri aya makuru yo kuri wa kabiri itariki ya 7 z'ukwezi kwa mbere. Ano makuru reka tuyahere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ikigo cy'ikoranabuhanga gikomeye Meta cyatangaje gahunda zo guhagarika ibikorwa by'ibindi bigo byo gusuzuma ukuri ku bintu bitangazwa ku mbuga zacyo nkoranyambaga. Mu butumwa cyashyize kuri Facebook, umukuru wa Meta Mark Zuckerberg yavuze ko amatora aherutse asa nayerekanye ko bikenewe cyane guha umwanya ukomeye uburenganzira bwo kuvuga icyo umuntu ashatse, kubera ko abasuzuma ukuri kubishyirwa kuri izo mbuga babogamye cyane mu bijyanye na politiki. Yavuze ko Meta izakorana na Donald Trump uherutse gutorerwa kuyobora Amerika kugira ngo barwanye ibikorwa by'amareta kumira abantu mu burenganzira bwabo kuvuga icyo bashatse hirya no hino ku isi. Kuva bwana Trump yatorwa, bwana Mark Zuckerberg yasangiye nawe ku isambu ye ya Mar-a-Lago muri leta ya Florida, kandi Meta yatanze miliyoni y'amadolari mu kigega cye gihurizwamo amafaranga azakoreshwa mu gikorwa cyo kurahira. Mu Bufaransa haravugwa urupfu rwa Jean-Marie Le Pen, umunyapolitiki wamenyekanye cyane ugendera ku matwara akaze y'ubuhezanguni ku batsimbaraye ko ibintu biguma uko byahoze. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umuryango we rivuga ko yari amaze ibyumweru byinshi yari mu nzu zagenewe abageze mu zabukuru bakeneye kwitabwaho cyane. Ni inkuru yo ku rubuga rwa BBC News mugezwaho na Siriake Muhawe nayo. Le Pen atemera jenoside yakorewe abayahudi, akaba n'intagondwa ku bibazo vyerekeye urukoba, igitsina n'abimukira. Yashinze umugambwe Front National mu Bufaransa mu 1972. Yashitse mu gice ca nyuma c'amatora y'umukuru w'igihugu mu 2002 ahiganwa na Jacques Chirac. Umukobwa wa Le Pen, Marie Le Pen, yamusubiriye ku burongozi bw'uwo mugambwe mu 2011. Kuva ico gihe yaciye awuhindura izina witwa Rassemblement National, awuhindura umwe mu migambwe ikomeye cyane mu Bufaransa. Jordan Bardella yasubiriye Marine Le Pen ku burongozi bw'umugambwe mu 2022, avuga ko Jean-Marie Le Pen yamye na ntaryo akorera Ubufaransa kandi ko yagwaniye akaranga n'ubwigenge bw'ico gihugu. Kubahiriza agateka k'abapfuye n'ikigandaro c'umuryango ntibuza uburenganzira bwo kugira ico buze ku bikorwa vyabo. Ivya Jean-Marie Le Pen ntawo vyihanganira, nk'uko vyavuzwe na Jean-Luc Mélenchon arongoye umugambwe France Insoumise. Intambara n'uwo mugabo irarangiye. Intambara y'urwanko, amacakubiri ashingiye ku rukoba, urwanko ku bayisilamu yabandanya gukwiragiza. Mu myaka 40, Le Pen yari umunyepolitike atavuga ko rumwe mu Bufaransa. Abamunebagura bamwagiza kuba ari uwo muri extreme droite. Sentare ikaba yari imaze kumuhamya ivyaha inshuro nyinshi kubera amajambo yashikiriza. Mu 2015 yari yirukanywe mu mugambi Rassemblement National amaze gusubiramwo amajambo ahakana jenoside y'abayahudi. Uko kwirukanwa mu mugambwe kwashitse mu gihe hari amatati n'umukobwa wiwe yamwagiza gusubira kuvuga amajambo ahakana jenoside y'abayahudi mu ntumbero yo gushaka gusubira kuja hagaragara.
ubu ni ninjoro mu karere ka Tibet mu Bushinwa aho abatabazi bakomeje gushakisha mu binonko abarokotse umutingito ukomeye wahitanye abantu batari munsi y'106. Inyubako zirenga ibihumbi 2 zasenyutse, hakaba hari impungenge ko benshi badafite aho kuba. Ubukonje byitezwe ko buri bumanuke bukagera kuri dogere 18 Celsius nijoro. Amashusho yavuye aho byabereye yerekana abantu bahinda umushyitsi bari hanze, bigaragara ko batinya kwinjira mu nyubako zangiritse igice kubera imitingito mito yakurikiye uwa mbere. Bitangaza amakuru bya leta bivuga ko amazu menshi yasenyutse mu mirenge mu misozi ikikije umujyi wa Shigatse ukomeye cyane mu idini ry'Ababudiste ho muri Tibet. Mu gihe intambara n'ubu zikomeje mu micungararo ya Masisi, umujyi uherutse kwigarurirwa n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byamaganye iryo fatwa. Umuryango w'Uburayi ushishikariza M23 kuva muri uwo mujyi aka kanya no kubahiriza agahenge mu buryo bwuzuye. Usaba kandi u Rwanda kureka ubufatanye na M23 no gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo. Amerika yo isanga ifatwa rya Masisi ryangiza umuhate wo kugera ku mahoro muri icyo gice cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta inkuru tuyibaze Prime ndi ku Magenge i Nairobi. Ishirahamwe rya Buraya na Amerika byamiriza intambwe M23 iri kwiratera mu gihe ku rugamba ho n'ubu atagahengwe. Amakuru ava mu karere ka Masisi kandi akemezwa na Radio Okapi ishigikiwe na ONU avuga ko kuri uyu wa kabiri habaye intambara ahantu habiri hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'iza M23 zishigikiwe n'u Rwanda. Urwasiro rumwe rwari mu micungararo ya Ngungu muri groupement ya Ufandu ya mbere, urundi mu micungararo ya Sake groupement ya Kamuronza. Izo ntambara zadutse mu gicugu muri Sake zasa n'izacureshe mu gitondo, ariko muri Ngungu zabandanya. Kuva igisagara ca Masisi gifashwe na M23 kwa gatandatu heze nta gahengwe. Ishyirahamwe rya Buraya risaba aba bitwaje ibigwanisho kuva muri ico gisagara no kubahiriza gahengwe kumvikanywe ko i Rwanda muri Angola mu mwaka uheze. Ishyirahamwe rya Buraya risaba u Rwanda guhagarika gufasha M23 no kuvana ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo. Ingabo icegeranyo ca ONU giheruka cagereranya ko zishika 4,000. Abanyaburaya bavuga yuko ifatwa rya Masisi ribangamiye cyane utwigoro two kurangiza intambara mu mahoro biciye mu biganiro vya Rwanda. Na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga nk'uko ko gutera intambwe kwa M23 harimo n'ifatwa rya Masisi vyonona utwigoro two gushika ku mahoro arama muri ico gice ca Kongo. Itangazo ry'ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu rivuga ko M23 itegerezwa guhagarika intambara ubwo nyene ikubahiriza gahengwe. Risubiramwo kandi ivyo Amerika imaze gusaba u Rwanda kenshi ko ruvana ubwo nyene abasirikare barwo bose n'ibikoresho muri Kongo. Twashatse kumenya icyo umutwe wa M23 bivugaho, maze mu kanya kashize mvugana n'umuvugizi wayo Oscar Barinda. Natangiye mubaza niba biteguye kuva mu mujyi wa Masisi no kubahiriza gahenge nk'uko babisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Agahenge twubahiriza twe ni kamwe nako twashyizeho umukono, ubundi bwose buvugwa tutigeze dushyiraho umukono, ubwo ntago tubuzi nyine. Agahenge twashyizeho umukono twagashyizeho ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu 2023. Ubwo rero umuhuza wari wadutumiye iwe i Rwanda muri Angola yatwizezaga ko agiye guhamagara leta ya Kongo nayo ikaza igashyira umukono kuri ako gahenge. Kugeza uyu munsi ntabwo iyo sinyatire ya leta ya Kongo ntabwo iraboneka, ari nayo mishyikirano duhora dusaba buri gihe kugeza amagingo ya ngaya, ariko leta ya Kongo yarinangiye murabizi. Naho ubundi rero ibyo bavuga ngo gusubira inyuma, twebwe kwirwanaho. Reba ejo bundi umukuru w'igihugu cya Kongo Tshisekedi yagiye Burundi gusaba izindi ngabo zo kugira ngo zize kuturangiza. Bohereje amakamyo 22 ava i Bukavu aza ahitwa Ikarehe, bashaka kudutera ahitwa Ingungu ngo baturangize. Haje amakamyo 22. Ubwo niba twirwanyeho tukaba tukiriho umunsi wa none, isi irashaka ko baturangiza. None se ibi Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ubasaba wo kuva mu mujyi wa Masisi, murabikora cyangwa ntago mubikora? Ibyo nibyo nkubwira ko umuntu atakwemera ko bamwica ngo bamurangize. Aha ni yego cyangwa oya? Aho urumva nyine turahari, ni gakondo yacu. Ayo mazina yose nk'uko mubizi ni twayise, dufite uburenganzira bwo kuhaba. Ni ukuvuga rero ko mutahava? Ntabwo tuhava.
Amerika iravuga ko gukomeza mufata uturere byangiza umuhate wo kugera ku mahoro binyuze mu biganiro kandi bigashyira n'ubuzima bw'abaturage mu kaga. Ibyo byo mubivugaho iki? None se Jacques, ntabwo uzi neza ko duhora dusaba ibiganiro? Ntuzi neza ko duhora tubisaba buri gihe cyose? Ntuzi neza ko n'ibihugu by'ibituranyi bishaka no kubidufashamo, n'akarere bose baba bashaka kubidufashamo? Baraduhamagara twebwe i Rwanda tukajyayo, kandi iriya processus yaho itanatureba, itareba n'abakongomani, ireba ibihugu. Ariko umuntu akubwiye ati egijosi nditeme nkurangize, urumva hari aho ugera nawe uti nyaboneka namwe nimurebe. Aho tugeze rero, n'ejo bundi twari twizeye ko abakuru b'ibihugu bari bushyire umukono ku masezerano y'ibyo bari bumvikanye ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 k'umwaka ushize, ariko byaranze ku munota wa nyuma. Hari benshi nta nubwo mwamenye uko byagenze, uko byanze, ariko twari turabizi yuko twe tuba hano. Abasirikare ba leta ya Kongo bari ku rugamba hariya imatembe muri Rubero, twebwe twaravuze tuti reka tureke twe kurwana. Bo rero bagira ngo koko baturangije ko tutakiriho, barabwira intumwa zabo muri Angola bati mureke ikibazo twagikemuye mu buryo bwa gisirikare, nta mpamvu yo kongera kwemera ibiganiro. None ntaciye mu ijambo, ibyo biganiro mushaka na leta ya Kongo nibiramuka bitabaye, murakomeza mufate uturere mu burasirazuba bwa Kongo? Mu kanya waravuze ko na Ngungu mwari muhari. Muzi neza uburyo twisanga, ntabwo dufata twisanga ahantu tuhagera ari uko baduteye. Ntabwo kwisanga ahantu uturere murarwana ingabo za Kongo mugafata uturere, mwagiye muva ahantu henshi mu burasirazuba bwa Kongo, mufata uturere tunyuranye, mufata za Katare, mufata za Masisi, mwagiye mufata uturere, ntabwo mu by'ukuri muhisanga. Iryo jambo ukoresha nge ntabwo ryemera. Ntabwo twavuye muri Sabyinyo ngo dufate Jomba tudatewe. Baraduteye, intumwa zacu ziri Kinshasa zagiye gushaka ibiganiro by'amahoro, baradutera. Intambara rero naho yatangiriye kugeza n'amagingo yangaye. Turacyashaka ruhande rwa leta ya Kongo kugira ngo twumve icyo ruvuga kuri ibyo bivugwa n'umutwe wa M23. Turacyashaka kandi na leta y'u Rwanda kugira ngo twumve icyo ivuga kuri ibyo rwavuzweho mu matangazo abiri, ryasohowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iryasohowe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Tumereze mu Rwanda, urukiko rukuru rwa Kigali rwakomeje kumva urubanza rw'itsinda ry'abantu bashinjwa kuba mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda ariko badakoresheje imbaraga. Uyu munsi batatu bireguye bavuze ko batari basanzwe baziranye, bityo ko bidashoboka ko bahurira mu mugambi nk'uyu. Baregwa ko byakozwe binyuze mu mahugurwa yateguwe n'ishyaka ritemewe n'amategeko Dalpha Umurinzi. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Uwitwa Alexis Rucubanganya yemereye urukiko ko yitabiriye amahugurwa yamaze iminsi 4 aba ku buryo bw'ikoranabuhanga. Yavuze ko nta n'umwe mu bayitabiriye bari baziranye kuko atabaga imbona nkubone. Umutangabuhamya umwe rukumbi Boniface Nzabandora niwe washinje aba bose, akavuga ko yafashe umwanzuro kubavamo amaze kumva imigambi mibi yacurwaga. Ngo yafashe umwanzuro wo kubafata amajwi, ari nacyo kimenyetso gikomeye ubushinjacyaha bwitwaje. Uyu ngo yabwira urukiko ko yari yungirije Madame Victoire Ingabire ku buyobozi bw'ishyaka ritaremerwa Dalpha Umurinzi. Rucubanganya yavuze ko uyu mutangabuhamya ari we wasabye ko aya mahugurwa abaho, abandi bakayitabira kuko batumiwe. Yabwiye urukiko ko ubuhamya atanga yabucuze afatanyije n'ubushinjacyaha kuko we atari ku rutonde rw'abaregwa, kandi akaba atumvikana mu majwi y'abari mu mahugurwa, kandi nawe yarayitabiriye. Undi ni Nahimana Marcel wari wahawe agahimbano ka Thompson, avuga ko iri zina rihimbano yarihawe n'uwateguye amahugurwa kuko abahugura batifuzaga ko abayitabiriye bamenyana. Emmanuel Masengesho niwe wa gatatu mu bireguye uyu munsi mu nama, akaba ari yahawe izina rya Pikasa. Yemeye ko yitabiriye inama bagatanga ibitekerezo ku buryo ibibazo bivutse byashakirwa ibisubizo by'amahoro bitagombye inzira y'intambara. Iri tsinda ry'abantu 9 riregwa ibyaha bisa byo kuba mu gatsiko k'abagizi ba nabi no gutegura umugambi wo guhirika ubutegetsi. Mu bikorwa byategurwaga, ubushinjacyaha buvuga ko harimo kwivumbura ku bikorwa byose bya leta, kutitabira gahunda z'ubutegetsi, guhamagarira abaturage kwivumbura ndetse no gukora imyigaragambyo, cyakora bose bakabihakana.
Sudani y'Epfo yiteguye gusubukura ejo kuwa gatatu igikorwa cyo gucuruza peteroli mu mahanga mu gihe hashize hafi umwaka intambara itangiye muri Sudani maze ikabangamira ubwo bucuruzi kubera kwangiza umuyoboro w'ingenzi iyo peteroli inyuramo. Minisitiri ufite ibitoro mu nshingano ze muri iki gihugu aravuga ko amariba abiri ya peteroli abiri ari mu ntara ya Nile ya ruguru azasubukura ibikorwa byayo akazabanza gutanga utugunguru 90,000 ku munsi. BBC gahuza miryango bunoneho n'umwanya w'ikiganiro cy'urunana. Nadine aributswe ibyo agomba kwitaho nk'umugore witegura kubyara. Rewe ngo Anyesi Ntihirare yibwira ko yamaze kwegukana Chris kuko ibintu bishobora guhinduka. N'urunana. Ariko rero bushombe ntugire ngo nubwo nseka nzi icyo uri mu guseka yewe ahubwo urarushaho kunsetsa arangwe neza kuko nabaho rwose niba mbonye umuntu baseka nawe akiseka ninjye usetse rero ndagusetse rwose none ko nzi ko nazindutse nkaraba mu maso naba mfite ingonera abaho yewe nta ngonera ufite rwose arangwe ikinsekeje ahubwo ni iki umpamagariye kuko izase nkagutumaho ngo uze tuvugane uzanyongera urwagwa rwiza urwagwa tuzakiriza abashyitsi ku munsi wo gusaba no gukwa ni ikosa birashekeje se busho ntabwo bisekeje ariko nawe rero guhamagara injeniyeri rwose muzima ngase ko kwengera ibitoki rwose urumva ko bitashoboka cyakoze rero nubwo ntazi uko ikiganiro cyanyu cyatangiye ariko nanjye ndumva bincekeje oya birasekeje no kuri Pascal nawe se birasekeje pe ariko se mabuja arangwa idakoko umukecuru wacu dukunda urinda guhamagara abantu bo hakurya iriya duhari kubera iki ntaho mbwire ko ubushombo uyu nguyu muramuzi ariko we n'umugore we Kankanzi Vere Diana bazi kwenga pe yewe rangwe hari kera icyo nsigaye nzi kurusha ibindi rwose ni ugukora ibishushanyo mbonera rwose by'inyubako nkubaka inzu za kadasiteri n'amataje naho ibyo kwenga rwose byagiye kera narabyibagiwe yego ibyo urabizi ariko ntibivuze ko ibyo wari uzi wabyibagiwe yaba icyo kiraka rwose cyo kwenga gihe Pascal na mukobwa jana rwose nibo bagikeneye kundusha kandi rwose ntuzatugaye arangwe nzakwengera urwagwa rwiza umugore wanjye mukobwa jana gushigishira ikigage kimwe cyiza byo wumva ntiwumva niko bimeze rwose uwo ni umurimo wacu aho twabaga twari tuzwi ariko ubwo muzi urwagwa nkeneye muzi ko ari urwo kwakiriza abakwe bazaza muri urugo mw'abantu ibyo se hari icyo bitwaye none se rangwe igihe nkwengera urwo guha impano umukwe wawe cyagihe kuri Noheli nigeze nkugayisha koko hewe ariko uzi ko mbyibutse koko Pasika nari narabyibagiwe ubu wari ubyibagiwe aka kanya ko ngiye Pascal rugwariza kwenga ndabizi ndabyibutse nako na sogokuru yari umuhanga nanjye mukobwa jana Jeanne d'Arc gushigisha ndabizi nabyigishijwe na nyogokuru Mukansanga ntumva se rangwe ntumva ko hari abantu babizi rwose banabirazwa n'abasekuruza babo ahubwo nyerekaho nkuri ibitoki mbyegeranye neza nzabitara n'ibishya nkwengera urwagwa rwiza bazanywa bakaryoherwa bakaniyongeza turakwingize duhe icyo kirakani tuzabukoze isoni rangwe ahubwo n'ubutaha ubwo uzaba ugiye gushyingira umwuzukuru wawe uzatwingingira kukwengera mva mbese ariko mukobwa jana nk'ayo magambo uvuga aba ari ayiki wabonye atari inkumi se ejo cyangwa ejo bundi ntiyasabwa tukibonera ikindi kiraka ariko se mukobwa jana icyambere cyo wakibonye niko se Nadi karame mbona ni ibiki koko erega mujyanama afite akazi kenshi ni ukuri ku buryo umuntu azi iwawe akakirwa n'umwana guturuka mu marembo kugera mu mbere koko wakubwiye igihe mbyukira wa mubyeyi we ese ugira ngo gukora amandazi ibyo biroroshye wibuka ariko ikintu cya mbere twavuganye ko ari isuku Nadi ibyo wakora byose udafite isuku ntacyo byakumarira ndabyumva kandi isubiraho mujyana ni ukuri ubaye amasahane se waririye ejo bundi koko ubu se ko mbona ari ahasa gutya ubu umusarane harasa gute koko ahubwo uramenya ntujyeyo mujyana ni ukuri ntujyeyo pe ngaho nyumvira ko nubwo isuku itureba twese ariko umugore utwite agomba kuyitaho by'umwihariko ndagayitse pe utagayika inkunga igenerwa abagore batwite bo mu miryango ikenye twakubwiye ko ariyo kugufasha iki
imirire no kwita ku isuku. Warya neza indyo yuzuye rero ariko ntibigire icyo bikumarira kubera kutita ku isuku. Wakubahiriza gahunda uhabwa n'abaganga ariko ntibigire icyo bikumarira kubera kutita ku isuku. Mujyana siko nsanzwe rwose, nagize akazi kenshi kiyongera ku ntege nke mfite kubera inda ntwite bihwaniramo pe. Kwisubiraho rero. Erega kuba ngiye nyine mirebwa n'ibintu byose ntibinyoroheye rwose. Yego uri wenyine ndabyumva ariko isuku ibi ya mbere mu byo witaho. Nta suku nta buzima bwiza rwose. Yego Mujyana. Isuku yo ku mubiri, isuku y'aho utuye, isuku y'ibiribwa n'ibikoresho byo mu gikoni, isuku y'ibiryamirwa n'iy'umusarane n'intoki ni ukubyitaho cyane. Ndisubiraho kandi nkuko nabivuze nanjye ndigaye pe kuba nsanze mu mwanda Mujyana nimva ku kigo nderabuzima nta kindi nkora ntaratunganya hano. ese ubwo ntiwaba wigenderaho gukomeza guhagarara kandi wikoreye Pascal? Urumva nagenda mabuja atampaye uburenganzira se makora. Aha yewe bahaka nabi da, ubwo urakomeza uhagarare wikoreye ibirebereye gutyo bugiye cyangwa uture Pascal? Yewe garangwe da, yewe ga yewe ubu se ko duhuriye mu nzira koko rangwe, kandi yari mu rutoki wanjye mfitemo ibitoki byiza 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 bitanu nashaka kugutwerera. Urakoze cyane Makurata we. Pascal araza kuhanyura hanyuma mu bimumpera. Ese nta ntwerano ufitiye rangwe da ngo Pascal nyurireho rimwe so? Oya ntabwo nyikeneye nirwe yigora rwose pe. Nta bitoki byo kwa sore na nyeneye Makura nabyo nyeneye pe. Aha yewe mbaye ngiye uransanga ku cyuma Makura ntabwo nkeneye amatiku numva. None se ko wanjye ntwerano uko atanazi rangwe? Atanazi ni umugabo mwiza rwose pe. Urumva? Ariko yashatse nabi Makura. Yashatse nabi pe. Sore nuko twese tuzi ko ari nyina. Mwamwibeshyeho. Uriya mugore ni umunyeshyari. Numva ni umwanzi w'ibyiza Makura. Niyo mpamvu rero uretse n'ibitoki nta n'igiceri yampa ngo nkemere. Ego. Nibyo rwose mabuja. Uriya mugore wagutukiye umukobwa ngo ni Rumari nk'isi umuntu mwiza. Aya. Ngwiki? Aya pe. Ese ubahehe Makura? Cyangwa urajijisha? Uriya mugore nyitura umwana Rumari ntabwo yabivugiye muri koperative yanyu ntiwari uhari. Hanyuma ntabwo byaje bikansanga iwanjye. Ariko rero urebe. Ari kubera agenda ngo ntamukurugutura Makura. Ariko n'ubundi ntabwo biri bumbuze ko mugutumaho. Urashaka umuntu mawikize. Utu mukobwa warangwa idawise Rumari nkwi agiye kumwambika ikamba mwese mukanuye amaso. Turatumiye mu bukwe bwa Nyesi. Uzaza wirebera umuhamya w'ukorangwa idamukamisha yabyaye neza. Ako kantu mabuja, ako kantu rwose umva. Nakamubwira karamukora gushora akamugera ahantu. Umbwiye ngo iki bude? Ndavuze nti abajene mama ari twe tuzambara imikenyero irimo ibara ry'umutuku. Ako uziko ari byo bude? Hanyuma abakobwa bambara irimo umuhondo. Umutayiri ko ari nawe uzatwambika se natubwira icyo abitekerezaho. Anye byose biterwa n'amahitamo y'umugeni kandi hakagenderwa ku ibara zambara na dekorasiyo ye. Murabizi? Ibara ry'icyatsi ntirishobora kubura mu mabara yanjye. Icyo mukimenye. Okay, ubwo ni ukuvuga ko wari wo wawe reranye. Cyane rwose. Nibo nahisemo. Hanyuma uyu ukaba wa marene. Nkuko Udensi yarabivuze, reka abamama bazakwambarira bazambare irimo utubara dutukura n'utwitero tw'icyatsi. Ego. Hanyuma abakobwa bazambare irimo utubara dutukura n'umuhondo. Bazashyireho akitero k'umuhondo. Ese ahubwo ko ntabona imikenyero y'abantu. Murumva rinda nabagenzi badakenyeye nabakizwa n'iki? Imikenyero nyifitera iyo abana irahari rwose anye. Ahubwo sanye Devuta wambwiye ko turi buhurire hanari. Ariko bizwa ari byo. Yewe yambwiye ko aje ari mu nzira y'imaraza. Kuko arazana n'abandi babyeyi batatu bakorana kugira ngo muzakenyerane muri batandatu. Hanyuma se abakobwa bo bari he? Yewe ibyo abakobwa ntubizi se mujye naho ko kuririrwa bibaza. Nyiraneza na Benita baracyaraho mu mayira. Ariko nyine Benita ari baze bose bipime kugira ngo tumenye iyo tugomba kugabanya. No guhera ku yanjye. Udupira twose tuyera imikenyero wanjye nabonye narakumwe kankwira. Si we wabyibushye se n'akazi kawe. Ubwo nucyambariye Nyesi. Ukumva byashoboka. Umva sinakwemera.
ahubwo natega imodoka nkajya mu mujyi kugura udupira urumva nzakenyerera ariko nkambarira ifiti yanjye wavuze ko kurya ari ukwishyura ku mugani wa Budensi Nyara siniriwe mpagaze mu bukwe bwawe n'imikenyero wanshinze kwakira abashyitsi shamugi arabizirikana rwose niyo mpamvu nawe avuze ko yakwemera ugatega akajya mu mujyi ariko akazakora umurimo wamushinze ko ntacyo umbwira se muga umwana wanjye ntameze neza umwana wawe arakura neza nta kibazo Nadi kandi nawe umeze neza rwose cya kibazo cy'amaraso make cyarakemutse ibyo mwambwiye byose nabyitayeho cyane muga utunini twa fe natwo ndadufata neza nta kibazo ugenda ukomeza urya indyo yuzuye kandi wite ku isuku aha ndabizi rwose isuku yo naradohotse muri iyi minsi rwose muga ni ukumbabarira nabibonye usanzwe uza wiyuhagiye unambaye imyenda imesha ibindi ntabyo mvuze ndabizi muga uyu munsi n'umujyanama w'ubuzima azindukiye iwanjye pe ku by'isuku ubu navuga ngo urakuriwe wongere isuku rero unisukure kuko ntibimeze neza ese uragira ngo ndacyanahashyikira muga yewe niba ari ukomeza ubwo urava hano mbigukoreye kuko biri mu nshingano zanjye oya muga oya yewe nagerageza pe ntibirajyaho mbikorerwa n'abaganga rwose kuva aho bivuze sinakureka ngo utahe udasukuye umubiri wawe nk'umubyeyi utwite ukeneye isuku ihagije kugira ngo urindwe kurwara infection aha muga ndumva bene isoni ni ukuri yego mana nta soni biteye kandi uzirikane ko ugomba kwitegura kubyara nubwo amikoro ari make ndabizirikana rwose muga ukibuka ko ugomba kugura imyenda y'umwana n'iyawe kandi nk'uko nabikubwiye isuku yitabweho ego ko n'ubu isuku yabaye isuku pe kandi mu gihe n'isoko y'ubuzima rega nkwijeje kuyitaho rwose wikanze icyanye hagarara gato Bude nyumvira nyesi ni ukuri urabura gushingura ngo twihute ubu urabona butije ariko uribuka ko nasize abana banjye nkakwirirwa nyuma kuva mu gitondo muko ndapfuye ndabizi Bude ahise akata ni ukuri hindese kandi Reya niwe rwose namwiboneye Bude namubonye neza niwe ni ukuri uzi ko atari inzira ku mugezi wakajya kuzenguruka uriya se ni Reya niwe rwose iriya kanzu ye y'iroze ndayizi neza ego ariko uzi ko nanjye iriya nyiziwe niwe koko none se buriya kuki ataye inzira ye koko agaca hirya iriya akajya kuzunguruka ngo tudahura uririrwa ubyibazaho se erega afite ibimwaro by'amagambo yose yavuze none akabasebye nanjye rero nta miyaga namushyiramo Bude ntayo none ugiye kubigenza ute buretse gato buretse ntumbwire ko ari we uhamagaye ariko mbuza noneho mbuza alo amakuru Sereya alo ko ntakumva neza uranyumva yewe aho hantu uri rwose ndahazi neza haba network ihagije ndabizi neza ko urimo kunyumva ubwo koko kucyuka se ugicira izindi nzira kandi nzi ko tugiye guhura nkaguha ubutumire bwanjye bimeze bite nibetse ko hari ibyo nibagiwe nuko uhita ukata rero utanadusuje kandi watubonye muko ni urubanza se si urubanza ariko si n'ikinyabupfura rwose Reya wari kwihangana tugahura ese mbwira Reya kuri umukobwa mwiza wazaje ejo ukipima umukenyero ukazanyambarira mu bandi bakobwa ndumva nta kindi umpamagara ari ukunshotora no kunyishongoraho itonde nturagera aho ugera mukobwa ngo ndavuze ngo uretse kubyina mbere y'umuziki we kuko isasu ryaguturitse ugatumuka ndacyarifite urifite ese disi ko watsinzwe utarwanya kuko nakwihoreye rero wagize ngo ndi igicucu ndaje mbwire Kirisi ko wabyaranye na Semana ko mufitanye umukobwa w'inkumi tungana maze turebe ko ibyari ibirori bidahinduka ikiriyo wiyahuye mu mugezi wa Nyarurembo Anyesa agiye gukora iki nyuma y'uko yamuhishuriye umugambi we ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana hariho niho dusozereje amakuru yacu yo kuri uyu wa kabiri tariki ya 7 z'ukwezi kwa mbere ni amakuru yari ahagarariwe na Prudence Ngiyumva ku buhanga bw'ibyuma hari Prudence Sengiyumva mwakoze cyane kwitamo BBC gahuza miryango amakuru yandi yacu mamutumvise kuri radio
ari ku rubuga rwacu rwa interineti bbc gahuza akadomo com. Thank you.